se zo te chenela ka lo lom le effect chu a tunruma hian khovel thuthar langsar kan han lor le dona a bultan nan Myanmar lampang hi han mang te ang kan hriat angin Myanmar hian in thlan pui nei turin sipai sarkar hian ruah manna asiam mek ania tuna hian in thlan mabakin anom meka hei hi a chan ber chu khovel sarkar tena Myanmar sipai sarkar an pom theina turin an tho pui theina tura Burma sipai sarkar malak na niber hian alanga ama ero chu hei hi an tumangin thil akal don lo ni in alang Burma mi pui tamjok hian hei in thlan pui hian pom don lo an pom lo tur thu an puang to boka nampol le state sang IAF te pon he in thlan hi an pom don lo thu le an boycott thu te an puang ngala ni kha chuti lain sipai sarkar hian a thil tum hi kaltlang pui nge tum thawa Asian te le India le an thenom ram tam tak hi Myanmar sipai sarkar hian an bekwala an malak na thlop turin an ngen hloma ma ro chu an tumang hian thil akal don lo ni in alang chhauta zel Min Aung Hlaing hianin sipai sarkar thlop thei tur ang chi candidate vor chhuak tur te pon an tia hei hi mitam takina an ei lo lai le an help mek lai thil thleng ania hei hianin sipai sarkar rin an nga lo zia atilang chhaudon ni te pon alang thar le ta a junta hian thu neina chel chhun jom zelan tum zia hei hian atilang boka Myanmar sarkar hi sipai ro rel hun chung hi atam zoka Myanmar politics a hianin sipai ro rel na hian hun tamzok alua sanga zuka somli paret khan British atanga zelenda an nei nu khan sipai ho tu rang chuan sipai chakna mangin Myanmar hi anin en kol chhok ani bermai democracy sarkar anga soi chu hun rei lo te chung chau ani Min Aung Hlaing kan February sanel somni pakhat khan tuna sipai sarkar kha aron din chhole a Aung San Suu Kyi kai ruai ten sarkar na kha an la a sarkar form fel ani don jingin Aung Hlaya Paul khan sipai khan ro rel na an pong lak le ani kha kan hriat vek kha voin thlengin sanel somni pakhat February tanga voin thleng hian sipai ro rel chu nget takin Myanmar hian kal chowa Paul rang state rang ayo ten silai keng Paul an dina chung chuanin sipai sarkar hian do dala an do dal chung hian voin thleng hian sipai chuan ro rel na hanna keng chho zel zong ania state rang huam chunga hianin an mipui sipai te hian Myanmar sipai mun tam tak la in an mani state chunga thu nei na ang hial te po mipui sarkar leilok ang te po din anom nual to chung hianin apoi mo lai ber sipai sarkar hian na thunun miau boka sarkar na anla chal miau sia wang hianin afong lam chel tu hanla ni lo thei lova he takhi mipui sipai te hian an pai thla thai ngam ti hi zona lian takania be seina ero an nei thui veo na chung hianin economy le ral thuam engkim chunga thu nei na sipai sarkar hian an la nei veka wang hianin state ranga mipui sipai te tan po malak a har satna chin hi om ve bok ani Min Aung Hlaing le Paul te hian sarkar rang dor kuala Asian te bon dora tuna in thlan puyan kalpui tur hi pom tur le thopui turin anti maro chu an arua manna siam tan hi tha hanti lo tlang ni na langa an pom don lo thu te po media rang ate po an puang chuak nge ni kha tuna an malak na hi China hian a thlop ru ni in arriata junta in thlan pui nei tura hianin thenom ram India te Thailand te mai ba ka member som pakhat omna Asian bloc te po Myanmar general te hian tlo kwalin thlop nan deal kwalania maro chu an tumangin chan na an mulem lo ni in alanga Thailand foreign minister chuanin thamasa khan Asian chuan Myanmar ne na inzom na siam chu he an thil ti awang hian a har sat pha don ani tin alo soi to bokani United Nations Human Rights Group le khothlang ram roi tu tam tak te chuan junta ina in thlan kalpui mek chu an du lova an sei sel na sa hle ani tunkar chung khan UN Security Council a Britain chuan in thlan omjanei tak kalpui turin atia tuna an kalpui dan hi chu pom thei ani lo thu kha an lo soi chuak nge ani mipui thlop na nei turin a hmalak na norlu ina tharum thona ti du da na chutiang hmang chuanin Burma sipai sarkar hian tuna in thlan hi kalpui atum lui ania hei hi an pu na hi junta lam chuan an hial viau thung ani Russia Ukraine in dona halakal chhozela Ukraine hian khothlang ramina an pek storm shadow an manga drone mangten Russia oil gas facility te an be nia soi ani
Reuters in Tarlan danin Ukraine hian British siam Storm Shadow missile hi amang le to ni in alanga long range drone tepo Russia oil le gas facility bainan akap chhuak ni asoi ani Ukraine hian ama in British siam missile mang hian Russia industrial target Moscow indona atana Moscow tharui ti chaktu ang industrial munte len oil munte po khan lo beitoa Ukraine General Staff chuan an Air Force te chuan Storm Shadow cruise missile mangin Russia Rostov Biala Novosibirsk oil refinery an bei ni in asoi target hi chiang taka hitania chiang takina kap ni in General Staff of Ukraine chuna puanga refinery hi Russia chimlam oil product supplier lian berte zinga mi ania Ukraine sipai be mek tu Russia sipai te hena diesel le jet fuel pek chuan mun ni asoi ani Ukraine SBU security service chuan tual chung siam anram tual chung Ukraine siam drone latak a bepui thak thei drone ang an siam chuaka chumi mang chuanin Krasnodar Biala Russia longchol mun Temrio ka oil product teng an bei ni in apuanga Russia chimthlang lam Orenba ka gas processing plant oil product teng chu an bei tel bok ni in an soi Hovela gas processing lian ber Orenba gas processing plant hi Ukraine ramri atanga KM sangkhat zali borvel zeta hlani ma se Ukraine long range drone te chuanin helai mun hi an thleng pha ka an bei ni in thu chua chuan atar lang bokani Krasnodar Biala Russia regional thunai tu te chuan drone manga beina an to hnuwa helai longchol mun Temrio ka oil product teng pani chu akang ni in an soi Krasnodar operational headquarters athunai tu te chuan telegram application mangin thu chu asiamin meikhu azam na savio ni in alanga square meter sang ni borvel zet huam chunga he tengkaran ka al awanga meikhu zam suak hian o hial ni in an soi Ukraine rama Russia indona hi kumli borvel zet takalta a ti top tumin Donald Trump malak na akal chomuk mupoka Kiev le Moscow te hian energy facility chu drone le missile manga in beitonin malak na handakal pui reng bokani Kiev hian August la atang khan Russia oil refinery le energy infrastructure dangte na sa takin an beitran boka hei hi Moscow ina indona a sum alak lu chumi indona a man tangkai a resource te a chan theina turin le harsat na lian tak ato theina turin Ukraine malak na chikhat ani ve boka chutiang che chuan Russia po hian Ukraine infrastructure poimo beipui thlak na hi a cholsan bik chuang lo ani ole Israel lama hanlu dila Israel sipai te chuan Lebanon a Iran Quds Force member pakhat an that nia soi ani Israel sipai te chuan nimin lam khan Israel ina beipui thlak chungchang an update a Lebanon a Iran Quds Force member pakhat Israel le Lebanon atanga beipui thlak tura ruam man na siam thin tu chuta in nam hnoi pakhat chu an that ni in an puang sipai lam soidan chuanin Hussein Mahmud Marsad al Johari hania hei hi force unit 840 a key operative ani thu member tangkai takani thu an soya Israel sipai te chuan an thadan kim chang ero antar lang lova al Johari hian Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC hnuaya na athoka Iran kai hruaina hnuaya State of Israel Security Force te laka firfiak thilti chumi malakna kalpui tura ruam man na siam thin tu ni in an soi Israel le Iran hian zun thla khan hun revak lo chung in dona an kalpui zoka Israel sipai te chuan Lebanon atanga beipui thlakna lian tak an to hnuwa Lebanon a Iran thlop Hezbollah na takin an baya kamin huwa khan Iran nen borok Israel chu athalo chawa indona ni som pani borvel chung chauka an kalpui man ana chung khanin ral thuam tam tak an kap chuak mana Iran khan Israela ballistic missile zate lan kap lut mana drone le missile te potam tham takan kapa amero chu Israel ti boral tura an ral thuam an ka zo zai te kha loka thlak de uvek an ni thung ani heti lai hian Israeli attack helicopter gunship te chuan Egypt atanga smuggling phur drone pani ron thlok an kap thla nia soi ani hei hi avoi khatna nia Israeli Air Force helicopter gunship chuan nimin lam khan Egypt atanga thlok Israel airspace chunga thlok lut smuggling drone pani an lo kap thla ni in Israeli Defense Force chuan thu chua siamin an tar langa footage te pon ti chuak bokani sipailam soidanin IDF surveillance unit le
Air Force Aerial Control Center chuan drone pahnih thlawk hi an lo mana Israel ram pana thlawk ani wangin le chhimlam atanga Israel ram chung paltlang mek lai chuan mu chuaka heta hian Israel thlawna 80 Edom Division te chuan an thlaw chhuat tira heta hianin drone te hi Israel airspace alu rualin an lo kap thlanghal nia soi ani Air Force official senior chuan ramrikal tlangaral thuam lak lu tum ni in alang ni in he drone chungchang hi an soya Israel ram riven himna konga an malak na chaktak an kalpui mek thole me malampo hianin ti dan thar an kalpui ve boka drone mangin Israel ram chunga ral thuam lak luwa chuta Israel ram beina atan chung ral thuam te chu helpol hian man nge an tum ni in alanga chumi chu Israel chuan an lo dang chat mek ani heti lai hen Middle East lama buaina engemaw hala thleng cham chi renga Gaza buaina halakal chhozela Donald Trump ro manna in Gaza hianin ka hai kalpui mek ania maro chu in ka hai bo chiatna mun engemaw zata la thleng chhozel boka Hamas te hianin ka hai bo chen Israel sipai omna lama ral thuam hanla kap zo boka chu Israel lam hian an chang let vezel bokani chuti lai chuan Syria thu nei tu thar helpol ni thin al sara tuna sarkar thar din tu US pona an thlop chung ho chuan malak nan kalpuya Damascus Syria hianin ISIS an ho tu pakhat an that ni in Syria news te chuan an tar langa Islamic State group member engemaw za chu US nena thokdunin Syria sipai te chuan ma an la heta hianin ISIS member engemaw zat an da thania soi ani Syrian Security Force te Intelligence Force te chuan US sipai Syria ommek te nena thokdunin ISIS member len hun ma an lu chuanin an tar langa heta hianin ISIS commander pakhat le member engemaw zat an that nia soi ani heta helruai tu hi Mohammed Sahada te Abu Omar Sadat tia hriatlar chu ISIS leader Syria ISIS leader ber nia soya nia chu an that niin media te chuan an tar lang ani heti lai hian India Space Agency ISRO chuanin India ram siam satellite lian tham ber le rit ber nia soi chu hlotling takin an kap chuaka hi LVM-3 M6 rocket a hlotling taka ka chuania AST Space Mobile Communication Satellite KG sangruk le za zetarit chu low earth orbit da turin hlotling takin an kap chuak nia soyani he mission a hian India chuan in space technology lama mason na chak tak anei zia he mission hian atar langa pholanga finfiana pek ani khovel pum huwa pa satellite kap chuak tu ramzinga India chu ram chak le thil ti thei marhuai tu zinga in hlangkai mek bluebird block 2 tia hriat American Farm AST Space Mobile ta satellite ka chua hian ISRO ho siam LVM-3 tan pilot lian tak phur ania he hlotlin na hian ISRO ina engineering lama thiamna le space power lian tak anei zia a pholanga Prime Minister Narendra Modi chuan India ram space sector tan masona poimo takani thu soin India space journey athil thleng chuanom takani thu soi India ram atanga satellite rit ber orbita da tura malak na hlotling tak ani thu wartakin Prime Minister hian a soi boka LVM-3 M6 ka chua hi hlotling hle ni na hriata India leilung atanga satellite ka chua to zonga chuan la rit ber ala lian ber nia soyani USA spacecraft Bluebird block 2 space a tum tura ti tin zone ania e satellite ro pui tak hi sumdon na huang chunga man tur nia soi ani sumdon na satellite industry a India din munti chak tu ni dona satellite manga mobile broadcast le communication service mamona san chhozela wangin hi tangkai taka man thei turania mobile network chak farhan mai pechuak thei tura soi ani bokani tuna malak na hian kumsa ne le somhlia India astronaut te thla a tir na tur atan kong thui takain hongdon in Prime Minister hian soya hetiang ro manna hianin heavy lift tir chua theina chutiang chu angai do na chumi tan chon tu na mi hi kong hon na chi khat nia tarlan ani bok heti lai han North Korea chuanin tui hnuailong nuclear kap chuak thei tui hnuailong chu arwang am an phau chuak tarup mai North Korea hi country tangin nuclear ral thuam nei ramzinga antela US le UN pona an hrek kara theitopin hma an la hen tiang hian nuclear ram ma anin hlangkai thei tho ania
rek nakara mi puite ero anre thei viau loya chuti lai nan throi tu pa ber hian ral thuama at chila nuclear nei hi status sang taka ngai ani wang hianin atakin nuclear hi mangdon lo ma se in vonan ram le ram inkara hanin vo dei nan te din hun so he nan atang kai ve viau wang hianin nuclear ral thuam nei hi khovel ram thil ti theile powerful ni tur chuanin ti mak mo a Kim Jong Un hian angai ani chuwangin ral thuam a chil hi pan chan lei theilo ani ber mai chuti lai chu North Korea chuanin ninga ni nimin lam khanin thalak thar an pho chuaka first nuclear power submarine ania tuin huailong nuclear power manga khalkal nuclear kap chok thai angkha an pho chuaka hei hi United States Navy attack submarine ang tiat vel ani thu CNN chuan atar langa thalaka atanga landan chuanin an siam na mun construction facility a pho chua lai ni in alang nge ani Kim Jong Un hian hun rei takatangin he nuclear submarine nei tur hian ma alo la to ni in alanga tun hi khovel hreta an pho chuana ma saber ni a soi ani bokani he submarine hi soidan chuanin ton sangret jasari borvel jetarit ani nge a chutiang ani chuan US ina nuclear power nei Virginia class attack submarine nen ain tiat viau don in dor tok viau don ni a soi ani o pon tur tam tak ma se khati china gan handu tok le photanga khovel thil thleng thar poi mo zualte he chena hen karun lor thina milunga chang zel don nia